Nirmala Kenyam Biakamal Kanwar online TV channel kajan guasame dekoran palping kaliang rachame kata danen wik Dr. Riek machar kaje which ka South Sudan ke juba anete konten la Nuer ka information ba nyak yakele kila rame gorje en odera ndero de kebekatin komandan le rode michi konto ko gwad michi en barode nyoko me lo jarode nyok na mo la jagwi geno tel mutu ko ni to ni kontin jaka ko be nyoko mutu ko nyok ajele dan bana kwen eneme kan kono ni ami jiram jidit kanor online TV channel gorje en jender je nyok nasan ko ken en jo ba nyok yakele jo mashallah daram kel mangaika am gorno ba nyok yakel terma nyangad wette ga jo mashallah gwasme gorje en odera ander jeling kenyam kwana ne meling riek che tuɔɔk ron kina dangre dual bakel de Nuer jangajenu ejenen nong riek kan wale ajenan la riek dana no mo ajenen nong riek re kuma ka SPLM mayo ka jana dan en yer Nuer ba re politika awoniam ko lakan yankel kan kamach so chana jalinke lamana chalat kwasame neme e post de konangat. The Nuer problem is within the Nuer political elites. 2016 should be a good lesson to learn. Ajani riek te ne kan ere konti la jim marka Nuer kieten charum at gwat kel. Shit kemechi to karon kin dangre dual bakel. Ron kin dangre dual bakel dere yiga dorm de Nuer ngejelong. Ke dera listen me de learn Nuer. Ano siya guan oda ro de nyok re Nuer ene dwor mi naro itin ke mi ro de tok che de guan en oda ro de lochen wale me shalat ke 2016 gwade ci kor mi tok tin me be Dr. Riek machar me baro bare wich me boko Congo ne te ci do ne tabande ngayram kelten kenen jubon kan bon ko kente la Nuer kan dial purely Nuer ka kore chu kan ladno chu tabande ngai chu aje jako bela kuar la vice president ka gwa Dr. Riek machar so chere karamimo chi movement che betrayed ke che Dr. Riek machar che betray ko ken jel ka kel ka char kel ka kwiko de mal de no rewi ka South Sudan but chirana bugu no dong dare je no karwade michi Dr. Riek machar chi watch dong bi chu gunyen wo dong che thok che tam de thok banne me che jen so terma nyanga do jara mila activist la dor mugo la ja laare midena nok midena mat keje ki mide nok jen ko lar gwat men gonene the Nuer problem is within the Nuer political elites. 2016 should be a good lesson to learn meran mekana me dane ci to ke 2016 mekana jellen ram mo te kerek anu woy ke Dr. Riek machar tele me benong changa kel je me benong mal che kwarba shi men jeg boka kwide so but you can be a leader the way chalel gaja but ngode chi Dr. Riek machar shi be mentol ko kuma SPLM mayo ko without him tell me chale artigon ke revitalized agreement chairman talk Riek machar jaraman nyam men kwa mare wi ko South Sudan kwa le non ko kore so muguyena ni ne no en ramimo en politician mugorbe ben yala tama beje ko la no logo Dr. Riek machar be Dr. Riek machar beje quit beje pal en mudera go da la Dr. Riek machar baje kulo no ko nete ko ke la jete Dr. Riek machar Riek machar lo ke je jang ko jen goro ne dial de te kamal de te kamat de te nok de wi de lat kel te ke shore relo din ka ko bi kan yo ko bu kan ga cham jelo kano be malu ben benana jentala lat ke ne timo chi chorchi ngi so they don't want to they peace darben they mal darben chimala this makwelo la jala den wo chine gorno bene let ke Dr. Riek machar again ka transitional government la kana la George nena ka ngode right na te ka mal ben mal darben de ka point en kim yadit kana jang chi kana logo already ka Riek machar be jena symbol jen okay me cha Dr. Riek machar me cha la ro chen bore wi chwa jo wa bere wi komi bere wi tel wa mal bane cho okay ka gwan bo me jen dong de mal de je pena jen wo ka je ka we tel de so right now 2016 should be a lesson indeed chir ma cha la do terma nyanga which anu da na yinge la to ko tel mi jere de la twong nyok so teram de le repeat in term ke 2025 me
de ngaje no backfire ke jara mo so jana dana go de nyaaye kel ban jeg mu den bye bye